lo kena manos, lo jangan timpangnya dongkok. Miset dongkok, miset dongkok, dongkok. Ini aman. Jangan. Ada ini tak jangan yon. Jangan nafsu. Cacat tadi. Jangan susah tuh. Cacat timpang temu. Nah, ketarang aja nih. Nah, itu lah jadi. Ketarang aja nih, nah. Ketarang aja nih, nah. Harus bertanggung jawab. Saya udah di kapuk. Harus tanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan main itu. Marah-marah. Jadi kena hukuman, nyerah. Anak nih ngajak-ngajakin, nyerah. Aja nak manjat. Ngajak-ngajakin. Manjat aduh, Nono. Nih ngajak-ngajakan anak ukan manus. Nih ngajakan apa anak manus. Masa tadi preman. Nih tukang ngajakin. Saya ada gaya, Tengok, Coba kasih yang dekat. Nih bopeleh nih. Nih ngajakan. Jalesan. Padahal tuh ngajakin Tuh, bos senjata makan Tuhan adanya. Makanya pedih ngale gaya mesti minta nak manjus mesti. Ya, itu apa buyang itu? Barang-barang nak aja nih. Mari sorry. Ayo, mos baju nih. Engkau rasa nih, tipe jadi sayang itu kalian berdua mandi. Mos baju nih. Jagoan betul. Pas pokoknya ngajak-ngajakin kita nang manus. Manjus itu. Nah, nih, Bu. Nih, agarane nih ngajakan gani manus. Woi, nih takut dia cara ramai. Sing bani manus nih. Wah, ini nih. Nah, kayak bombonnya bagus tuh ini. Manus sing. Aduh. Jangan ketawa. Hai. Woi, malah memperkosa nih. Aduh, ampun. Woi. Aduh, kelap-kelap. Halo. Ngajak-ngajak itu anak. Biar mesti ngelap-lap, Bang. Weh, jangan-jangan deh di sini, Bah. Udah itu halek kadang papang mati di sini lu ya. Apa? Wah, keriting. Aduh kene kudu usah ndek manus. Dadi kudu sing ndak. Manus jadi ngintip manus dino. Tanggang kopi nya. Ya man, mulai kan. Bawa petang. Ajak ko yung mga leo. Tanggang kopi. Yo.